자, 38절 38 дугаар ишлэл байна. 38절 말씀을 읽겠습니다. 38 дугаар ишлэлийг нь уншийе. Талбай нь ертөнд сайн өрн хаанчлалын хүүгүүд, үрийн сүүлийн өрөөд нь Ёримо нэгний хүүгүүд. 자, 여기서 밭은 세상을 이야기합니다. За энэ гарч байгаа талбай гэж байгаа нь ертөнцийг хэлж байна. 자, 왜 우리가 사람의 생각으로 이 비유의 말씀이 이해되지 않냐면은 За тэгвэл энэ хүн бидний бодлоор яагаад энэ зөвлөлийн үг ойлгогдохгүй байна вэ гэхээр 자, 우리가 구원받고 천국에 가기 위해서 하나님이 하신 일을 지금 설명하고 있기 때문에 그렇습니다. бид аврагдаад деважн руу явахын тулд Бурхны үйлцэн ажлыг тайлбарлаж өгч байгаа учраас. 그래서 이 첫 번째 비유는 사람의 생각 입장에서 생각을 하면 이해가 안 되는 거예요. Тийм учраас эхний зөвлөлийн үгийг хүн өөрийн байр сууриасаа бодох юм бол ойлгогдохгүй байх нь. 우리를 구원하시기 위해서 하나님이 하신 일을 설명하고 있기 때문에 그렇습니다. Яг гэвэл биднийг аврахын тулд Бурхны үйлцэн ажлыг тайлбарлаж өгч байгаа 자, учраас. 그래서 밭에 감추인 보화를 발견한 사람이 누굽니까? За тэгээд талбайд нуугдсан эрднийг олсон хүн нь хинбэ? 누구를 이야기한다고요? Энэ хэнийг хэлж өгч байна? 바로 하나님을 이야기하고 있는 겁니다. Энэ Бурхныг хэлж өгч байна. 자, 이 밭은 세상이고 За энэ талбай нь ертөнц байна. 하나님 보시기에 이 세상에 하나님 보시기에 엄청난 보화들이 있는 겁니다. За тэгээд Бурхны мэлмид энэ ертөнц рүү харахад маш их эрдэнэс байна. 근데 감춰져 있죠. Гэхдээ энэ нь нуугдсан байна тийм ээ? 숨겨져 있는 보화인 거예요. Нуугдсан эрдэнэ байх нь. 자, 소유가 이 사람 것이 아니죠. Тэгвэл эзэмшил нь энэ хүнийх биш байна тийм ээ? 다른 사람의 소유권이 넘어가져 있는 겁니다. Өөр хүний эзэмшил рүү шилжиж байна гэсэн үг байна. 바로 아담이 죄를 짓고 Тэгэхээр Адам гим нүгэл үйлдэснээр 하나님 영혼에 대한 소유권을 하나님 앞에 마귀한테 뺏겨버린 거예요. тэр сүнсний эзэмшлийг тийм ээ бузар сүнсэнд алдчихсан байна. 이 세상의 주인은 마귀고 Энэ ертөнцийн эзэн нь бузар сүнс байна. 모든 영혼들이 마귀의 종, 죄의 종으로 이 땅에 살아가고 있는 겁니다. Тэр энэ ертөнцид байгаа бүх сүнснүүд бузар сүнсний боол болоод амьдарч байна 근데 гэсэн. 하나님은 우리 영혼을 너무 사랑하시죠. За гэтэл Бурхан бидний сүнсийг үнэхээр хайрладаг тийм ээ? 하나님 보시기에 우리 영혼이 바로 보화인 겁니다. Тэр Бурханы мэлмид бидний энэ сүнс нь эрдэнэс байна гэсэн үг. 시편 дуурал ном байна. 마태복음 13장은 실로 접어 놓으시고요. Матай 13 авчургаараа тогтоогоод 시편 49편을 보겠습니다. дуурал 49 дугаар бүлгээс харцгаая. 시편 49편 20절. Дуурал 49-ийн 20 дугаар ишлэл байна. 우리가 전도 집회 때 자주 찾고 읽는 말씀이죠. За Библийн семинар үеэр их хайж олж уншдаг ишлэл байна тийм ээ? 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Үн хүндтэйч үл ухаарах хүмүүн өхөж мөхөх адгуус адил. 존귀에 처하나. Үн хүндтэйч 자, 모든 사람은 지금 존귀함에 처해 있습니다. бүхий л хүмүүс тийм ээ үн хүндтэй гэсэн үг байна. 근데 그걸 깨닫지 못하면은 Гэтэл түүнийг ухаарч чадахгүй бол 마치 짐승처럼 살다가 짐승처럼 죽는 거예요. яг л тийм ээ адгуус амтай адил амьдарч байгаад түнчлэн өхнө гэсэн үг байна. 우리 영혼이 하나님 앞에 얼마나 귀한지, Бидний сүнс Бурханы өмнөхөр ирхэн бай. 하나님 보시기에 내가 얼마나 귀한 존재인지 Бурханы мэлмид би ямар үн цэнтэй оршивч вэ? 그걸 깨닫지 못하면은 Түүнийг ухаарч чадахгүй байвал 마치 멸망하는 짐승처럼 사라지게 되는 겁니다. өхөж мөхөх адгуус адил байхгүй болно гэсэн. 어쩌면 짐승보다 더 못한 삶을 살게 되죠. Магадгүй бүр амтнаас ч дор амьдралаар амьдрын тийм ээ? 짐승은 죽으면 끝이지만 Амтан болвол өхөө дуусах ч гэсэн 사람의 영혼은 죽지 않죠. хүний сүнс өхөхгүй тийм ээ? 영원한 지옥까지 가는 거예요. Мөнхийн там хүртэл явна. 완전히 멸망하게 되는 Тэр 겁니다. мөнхөд сүрнэ гэсэн үг байна. 자, 이 많은 사람들이요, 자기 영혼의 가치를 잘 모릅니다. За олон хүмүүс өөрийнхөө сүнсний үн цэнийг сайн мэддэггүй. 자기 존재의 가치를 너무 귀하게 여기지 않습니다. Мөн өөрийнхөө оршин буй зорилгыг үнэхээр эрхэмлдэггүй байна. 자, 우리 시대에 정말 많은 사람들이 자살을 한다고 합니다. За бидний цаг үед маш олон хүмүүс амиа оролдог. 또 현대 병 중에 가장 많은 병들이 정신적인 병이에요. За мөн сүүлийн үеийн тийм ээ одоо өвчнүүд дундаас хамгийн их түгээмэл өвчнөний сэтгцийн өвчин байна. 우울증에 빠지게 되고 За одоо ганихрах өвчин 여러 тусдаг 가지 байна. 정신적인 어려움에 처하게 됩니다. Сэтгцийн маш олон тийм ээ одоо өвчлөлдөг байна. 그 모든 원인이 뭐냐면은 Тэгэл тэр бүх зүйлийн шалтгаан нь юу вэ гэхээр 자기가 얼마나 귀한 존재인지를 모르는 거예요. тэр үндэс суурин тийм ээ өөрийнхөө ямар үн цэнтэй оршигч вэ гэдгийг мэддэггүй байна. 어떤 아이들은요, 부모를 원망하기도 하죠. За зарим хүүхдүүд нь эцэг ихтэй гомдолдог тийм ээ. 왜 나를 낳게 해서 이렇게 고생하게 하느냐고. Яагаад намайг төрүүлээд ингэ зовоож байгаа юм бэ? 많은 사람들이 하나님을 모르면은 За олон хүмүүс Бурхныг мэдэхгүй байвал 이렇게 하나님을 원망하고 삽니다. Бурханд гомдлоод амьдардаг байна.
이 땅에 사는 목적도 모르고 Энэ ертөнцийн амьдарч байгаа тийм ээ шалтгаан зорилгоо ч мэдэхгүй. 고생하고 사는 삶이요 너무나 힘들고 어려운 거예요. Зовд зүдэрч байгаа амьдрал нь үнэхээр хэцүү байна гэдэг байна. 자기를 보이는 너무 초라한 거예요. Өөрөө өөрийгөө харахад үнэхээр гутмаар харагддаг байна. 세상에서 아무 가치가 없는 것 같고 Энэ ертөнцийн ямар ч үн цэнэгүй санагддаг байна. 나는 중요하지 않은 것 같고 Би ямар ч чухал хүн биш юм шиг санагддаг байна. 내가 없어져도 아무 이상이 없을 것 같고 Би байхгүй байсан ч тийм ээ ямар ч асуудалгүй юм шиг санагддаг байна. 그래서 어떤 사람은요 자살도 하는 겁니다. За тийм учраас зарим хүмүүс амиа оролдог байна. 목숨을 포기해 버리는 거예요. Энэ амиасаа татгалздаг байна. 여러분요 하나님 앞에 내가 얼마나 귀한 존재인지를 알아야 됩니다. Хүмүүсээ би бурхны өмнө хэр үн цэнтэй вэ гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. 이 땅에 사는 게 고생이죠. Энэ ертөнцийн амьдрал гэдэг үнэхээр хэцүү зовлонтой байдаг тийм ээ. 인생은요 태어나면서부터 눈물이에요. Энэ амьдрал дээр тийм ээ төрснөөс ахуулаад уйлдаг. 그리고 눈물 가운데 지금까지 우리가 살아왔습니다. Тийм үн тэр нулимс донд бид өдөө хүртэл амьдарч ирсэн. 수많은 어려움도 있었고 눈물도 있었죠. Маш их хэцүү зүйлүүд байсан, маш их нулимс байсан. 지금도 그런 상황이 있는 분들이 있을 수 있어요. Магадгүй одоо ч гэсэндээ ийм нөхцөл байдал донд байгаа хүн ч байж болох юм. 앞이 보이지 않는 어려움이 있고 Урдх нь харагдахгүй байгаа тийм хүн хэцүү зүйл байна. 뒤를 둘러보면 도움의 손길이 하나도 없고 Эргэн тойрноо харах юм бол тийм ээ тусдын болох хүн нэг ч байхгүй. 또 내 어려움을 아무도 몰라주는 것 같고 Мөн миний хэцүү байгаа хинч тийм ээ мэдэхгүй байна. 그럴 때 어떻게 합니까? За тийм үед яадаг вүлээ? 절망스럽고 Үнэхээр цөхөрдөг. 어쩔 때는요 하나님에 대한 기도도 안 나오죠. Бүр цаашлаа тийм ээ заримдаа бурханд хандсан залбирал гардаггүй байна. 왜 구원받은 하나님이 나를 몰라주실까? Яагаад тийм ээ би аврагдсан байхад бурхан намайг мэдэхгүй байгаа юм болоо? 왜 하나님은 내 기도를 들어주지 않으실까? Бурхан яагаад миний залбирлыг сонсохгүй байгаа юм бол? 하나님이 나를 모르시지 않을까? Бурхан намайг мэдэхгүй байгаа юм шүү. 여러분요 우리가 내 영혼의 가치를 모르고 За хүмүүсээ бид өөрсдийн сүнснийхаа үн цэнийг мэдэхгүй. 하나님이 나를 얼만큼 사랑하신지를 모르면은 Бурхан намайг хэр хэмжээнд хайрлаж байгаа вэ гэдгийг мэдэхгүй бол 구원받은 사람도 그렇게 좌절 가운데 신앙생활을 할 수도 있습니다. аврагдсан хүн ч гэсэн ийм хүн хэцүү нөхцөл байдал донд итгэлээр амьдрч болно гэсэн үг байна. 하나님 보시기에 모든 사람은 존귀해요. Тэр бурханы мэлмид бүхий л хүмүүс үн хүндтэй байна. 너무나 귀하게 여기십니다. Үнэхээр эрхэмлэж байгаа. 누구든지 태어나면서부터 구원받을 수 있는 기회가 주어지잖아요. Тийм ээ бүхий л хүмүүст энэ газар төрснөөс ахуулаад аврагдаж болох боломж өгөгдөж байгаа. 그죠? Тийм үстэй. 누구든지 하나님의 자녀가 될 수 있는 기회가 주어져 있는 거예요. Бүхий л хүмүүс бурханы хүүхэд болох тэр боломж өгөгдсөн байна гэсэн. 얼마나 존귀에 처해 있습니까? Тэгвэл ямар үн хүндтэй байна вэ? 누구든지 천국 시민이 될 수 있는 기회가 주어져 있습니다. Хинт ч байсан Деважингийн иргэн болох тэр боломж өгөгдсөн байна. 여러분 내가 나를 보면 나는 그런 존재가 아니잖아요. Хүмүүсээ би өөрийгөө харах юм бол би тийм байх тийм ээ оршигч биш байна. 하나님 입에서 난 진짜 먼지 같은 존재고 Бурханы өмнө би үнэхээр тоос шороо мэт хүн байна. 벌레 같은 존재일 뿐인 겁니다. Үд хорхоо мэт хүн байна гэсэн. 근데 내가 어떻게 하나님의 자녀가 될 수 있습니까? Гэтэл яаж би бурханы хүүхэд болж чадах вэ? 하나님 나를 어떻게 하나님의 자녀로 인정해 주시냐 이거예요. Бурхан яаж намайг өөрийн хүүхдээ гэж хүлээн зөвшөөрөх вэ гэсэн үг байна. 자, 우리 구원받은 우리 너무나 감사하죠. Бид нар аврагдсандаа үнэхээр талархдаг тийм ээ. 자, 구원받지 않은 사람들도 Аврагдаагүй хүмүүс ч гэсэн 지금 현재 그런 종교에 처해져 있는 겁니다. одоо тийм ээ үн хүндтэй байдал донд байгаа гэсэн үг. 맞죠? Зүг биз дээ? 근데 그걸 깨닫지 못하면 Тэгэхээр түүнийг ухаарч чадахгүй бол 멸망하는 짐승처럼 그렇게 죽는 거예요. өхөж мөхөх адуу сайдал үхнэ гэсэн. 자, 이사야 Исая ном байна. 이사야 성경 49장을 보겠습니다. Исая 49-өөс харцгаая. 이사야 49장 Исая 49-р бүлэг 5절입니다. 5 дугаар эшлэл байна. 이사야 49장 5절 말씀 함께 읽겠습니다. Исая 49-ийн 5-ыг хамтдаа уншицгаая. Яаковыг өөртөө буцаан авчирч, Израилийг өөртөө цуглуулахын тулд намайг ихийн хөвлийгээс зарцаа болгосон эзэн одоо ингэж айлдаж байна. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй, бурхан минь миний хүч болсон. 여호와 보시기에 나는 존귀한 자라. Би эзний мэлмид алдар хүндтэй. 누가 보시기에? Хэний мэлмид вэ? 하나님 보시기에. Бурханы мэлмид байна. 지금 나는 너무나 존귀한 자인 거예요. Би одоо үнэхээр үн хүндтэй хүн байна. 내가 나를 보면은 내 존재 가치를 그렇게 느끼지 못합니다. Би өөрийгөө харах юм бол өөрийнхөө оршиж байгаа үнцнийг тэгж мэдэрч чадахгүй. 우리가 교회 안에서도 그렇게 느낄 때가 있죠. За бид чуулган дотор ч гэсэндээ ингэж мэдрэх үе байдаг үстэй. 내가 어떻게 주님의 일을 하냐고. Би яаж эзний ажлыг хийх вэ? 내가 어떻게 주님께 쓰임을 받느냐고. Би яаж эзэнт хэрэглэгдэх вэ? 내가 어떻게 주님 안에서 함께
주님의 역사를 함께 이루어갈 수 있느냐고. Би яаж тийм ээ чуулган дотор эзний дээр үйл ажиллагааг хамтд нь биелүүлж чадах хүн бэлээ. 내가 나를 보면은 Би өөрийгөө харах юм бол 아무것도 내세울 게 없는 거예요. ямар ч тийм ээ сайн гоцгой зүйл байхгүй. 많이 배운 것도 없고 Их сурж мэдсэн 가진 зүйл 것도 чалаа. 없고 Надад байгаа зүйл тийм 이 ч 세상 биш. 명예도 없고 Энэ ертөнцийн дээр алдар хүндтэй хүн ч биш байна. 다른 형제 자매에 비해서 나는 아주 신앙도 어린 것 같고 Тийм ээ бусад ахын дүүстэй зөөрлөх юм бол би үнэхээр итгэлээрээ балчаар хөөгд мэд. 내가 나를 보면 나는 아무것도 아닌 것처럼 느껴집니다. Би өөрийгөө харах юм бол юу ч биш юм шиг мэдрэгдэх үе байна. 근데 하나님 보시기에 За гэтэл бурхны мэлмид. 하나님 보시기에 Бурхны мэлмид 나는 너무나 귀한 존재인 거예요. би үнэхээр алдар хүндтэй оршигч байна. 하나님의 눈동자는 나를 떠나지 않습니다. Бурхны дээр харц надаас салахгүй. 내가 어느 곳에 있든지 Намайг хаан ч байдаг. 누구를 만나든지 Хинтээ ч уулздаг байсан. 어떤 상황이 있든지 Ямар ч нөхцөл байдалд байсан. 주님의 시선은 나를 떠나지 않습니다. Эзний дээр харц мэлмид надаас холдохгүй байна. 주님은 졸지 않으신다 그랬죠? Эзэн нойрмоглохгүй гэсэн тийм ээ. 내 발걸음을 세신다 그랬습니다. Миний алхмыг хүртэл тоолно гэсэн. 하나님의 관심은요. Тэр бурхны анхаар 오직 나에게 있는 거예요. зөвхөн надад хандж байгаа. 내가 누구를 만날까? Би хинтээ уулзах вэ? 내가 무슨 이야기를 할까? За би юу ярих вэ? 하나님은요. 거기에 관심이 있는 거예요. Бурхан тэр бүх зүйлд анхаарч байгаа гэсэн үг. 하나님은 내 눈물병을 담는 눈물을 담는 눈물병을 갖고 계시다고 말씀하셨습니다. За мөн бурханд миний нулимсыг тийм ээ хадгалдаг тулан бий гэсэн. 왜 내 고난, 내 슬픔을 다 아신다는 거예요. Тийм ээ миний зовлон, миний зүдгүүрийг бүгдийг мэдэж байгаа гэсэн үг байна. 내 머리털도 다 세신다 그랬죠? Миний толгойн үсийг ч гэсэн бүгдийг тоолсон гэсэн мэт дээ. 주님은요. 나를 떠난 적이 없으신 거예요. Эзэн надаас холдож байсан удаа байхгүй 주님 гэсэн. 우리에게 약속하셨습니다. Эзэн бидэнд амласан байна. 내가 반드시 너와 함께 할 거라. Би гарцаагүй чамтай хамт байх болно. 하나님은 임마누엘의 하나님이신 거예요. Бурхан Имануэлийн бурхан байна. 우리가 그걸 잊어버리면은 Бид түүнийг мартчих юм бол 오직 내 육신이 보이고 зөвхөн миний махбод харагддаг байх. 초라한 내 모습이 보이고 Үнэхээр гутамшигтай миний дүр 아주 약한 내 믿음이 보이는 거예요. Үнэхээр сул доройгоо миний итгэл харагддаг байх. 그래서 신앙 가운데 떨어지기도 하고 Тийм учраас итгэлээсээ холддог байна. 넘어지기도 하고 Ундаг байна. 또 내 주변에 있는 영혼의 가치를 모르면은 Мөн миний эргэн тойронд байгаа тэр сүнснүүдийн үнцнийг мэдэхгүй бол 우리가 주님의 말씀을 힘있게 전하지도 못하고 бид эзний үгийг хүчтэйгээр тарааж чаддаг байх нь. 전도할 힘도 딱 잃어버리게 되는 겁니다. Тийм ээ, сайн мэдээ тарах хүчээж хүртэл алддаг байна. 우리는요 하나님이 내 영혼을 얼만큼 귀하게 여기시는지 За тийм ээ, бурхан бидний сүнсийг хэр эрхэмлэж байгаа вэ? 내가 얼마나 귀한 존재인지 Би ямар эрхэм тийм ээ үн цэнтэй оршигч вэ? 특별히 구원받은 우리 성도님들은 너무나 하나님 앞에 귀한 존재입니다. Онцгой аврагдсан итгэгчид маань бурханы өмнө үнэхээр үн цэнтэй хүмүүс байна. 자 이사야 49장 15절 보겠습니다. Исая 49:15-ыг харцгаая. 14절 15절 두 절을 읽겠습니다. 14-15-ыг уншицгаая. Гэвч Сион эзэн намайг хайсан, эзэн намайг мартсан гэв. Их хүн хөхөөл хөөхтэй мартаж, хэвлийнхээ хөвгөнийг инэрэхгүй байх уу? Хэдийгээр тэд мартаж олгоч би чамайг мартахгүй. 자 이스라엘 민족이 항상 그랬죠. За Израиль үндэстэн үргэлж ийм байсан тийм ээ. 이스라엘 민족들이 하나님 앞에 죄를 짓고 징계를 받을 때마다 Израильчууд бурханы өмнө гим нүгэл хийгээ сахлагжуулагдах болгонд 그들은 항상 하나님을 원망했습니다. тэд үргэлж бурханд гомдлож байсан. 하나님 나를 버리셨다고. Бурхан намайг хайчлаа. 나를 잊으셨다고. Бурхан намайг мартсан. 근데 하나님은 그들에게 이렇게 말씀하십니다. Тэгэл бурхан тэдэнд ингэж айлтаж байна. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 Их хүн хөхөөл хөөхтэй мартаж инэрэхгүй байх уу? 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐? Хевлийнхээ хөвгөнийг инэрэхгүй байх уу? 여러분 제가 중화라에 있다 보니까요. За би ингээ зүүн хараад байхаар 이게 시골에서 이렇게 오시는 분들 많이 만납니다. за ингээд хөдөөнөөс орж ирж байгаа хүмүүстэй их улан уулздаг. 자, 시장에 가보면은 За ингээ зах руу очих юм бол 젊은 여인들이 이렇게 많이 돌아다니는 걸 볼 수 있어요. залуу эмэгтэйчүүд тийм ээ одоо явж холхиж байгааг харж болно. 근데 겨울에 어떤 여인들은 자기 갓난 아이를 젖먹이 아이를 딱 안고 시장에 나오는 분들도 많이 있습니다. За гэхдээ өвөл болох юм бол тийм ээ өөрийнхөө хөл хүүхдүүдийг тэрвэрээд өлгийдөөд загимээ зах дээр ирдэг хүмүүс олон бий. 자, 몽골 겨울 너무 춥죠. За Монголын өвөл бол их хүйтэн тийм ээ. 그 추운데 젖먹이 아이를 딱 안고 시장에 나온 거예요. Тэр хүүтэнд ч гэсэн хөл хүүхдээ тэрвэрээд зах дээр ирдэг байна. 근데 그 아이를 어떻게 안고 있어요? За гэтэл тэр хүүхдээ яаж тэрвэрдэг вүлээ? 뭔가를 털털 감았어. За ямар нэг юмар бүр ингээд өлгийдчихсэн боочсон байдаг тийм ээ. 보신 적 있어요? Харж байсан уу? 얼마나 두껍게 감았는지 Ямар тийм ээ зузаан өлгийдсэн? 얼굴도 안 보여요. Бүр царайг нь харахч боломжгүй тийм ээ. 아이가 어떻게 숨 쉬는지도 모르겠어. Хүүхэд нь бүр яаж амьсгалж байгаа юм мэдэхгүй. 아마요 엄마가 떨어뜨려도 그 아이 안 다칠 것 같아. Магадгүй тийм ээ хүүхдээ унгаасан ч хүүхэд нь өвдөхгүй байх. 그렇게 털털 감았어요. Тэр хэмжээгээр үнэхээр зузаан өлгийдсэн байдаг. 그리고 꼭 안고 가죠. За тэгээ заавалчгүй ингэртээ нааш тэрвэрээд явдаг үстэй. 그런 모습 본 적 Тийм 있습니까? дүр төр харж байсан уу?
그죠? Тийм ээ. 자, 이 젖먹이 아이를 둔 엄마에게는 Тэгвэл энэ тийм ээ хөхөл хүүхэдтэй ээжид 그 아이가 자기 목숨보다도 귀한 존재인 겁니다. энэ хүүхэд нь өөрийнх нь амь наснаас ч илүү үн цэнтэй юм байна. 자기는 손이 시려워도 Өөрийнх нь гар тийм ээ өвдөж цуцж байсан. 어깨가 아파도 Мөр нь өвдөж байсан. 결코 그 아이를 놓지 않죠. Тэр хүүхдээ тавьдаггүй үстэй. 그죠? Тийм үү? 그게 엄마의 사랑인 거예요. Энэ нь их хүний хайр байна гэсэн. 그 엄마가 그 젖먹이 아이를 어떻게 잊을 수 있겠습니까? Тэгвэл тэр их хүн тэр хөхөл хүүхдээ мартаж чадах уу? 그 아이를 버릴 수 있겠냐 이 Тэр 말이에요. хүүхдээ хайж чадах уу гэсэн үг байна. 그건 불가능하죠. Энэ боломжгүй зүйл үстэй. 그죠? Тийм үстэй. 정상적인 엄마라면 그건 불가능한 거예요. Тийм ээ энгийн эрүүл ээж хүн байна гэх юм бол энэ зүйл тэр хүнд боломжгүй байна. 자, 주님이 물으시는 겁니다. Эзэн асууж байна. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 Их хүн хөхөл хүүхдээ мартаж 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐? хэвлийнхээ хөвгөнийг инэрэхгүй байх уу? 혹시 그들은 잊을지라도 Хэдийгээр тэд мартаж оловч 사람은 혹시 그 자식을 버릴지라도 хүн тийм ээ хэдийгээр тэр хүүхдээ хайж чадах ч гэсэн 나는 너를 잊지 아니할 것이라. би чамайг мартахгүй. 내가 너를 내 손바닥에 새겼다고. Би чамайг өөрийнхөө алгандаас хийсэн гэсэн байна. 주님의 손바닥에 내 이름을 새겼답니다. Эзэн алгандаа миний нэрийг хийсэн гэж байна. 주님의 마음 안에 내 이름을 새겼답니다. Эзэн өөрийнхөө сэтгэлд миний нэрийг хийсэн гэж байна. 하나님 잊지 않겠다고 말씀하시는 거예요. Бурхан мартахгүй гэж айлцсан байна. 맞죠? Зөв биз дээ? 이게 이스라엘 민족에게만 하신 약속입니까? Тэгвэл энэ зөвхөн Израильчуудад л айлцсан амлалт уу? 아닙니다. Үгүй ээ. 바로 나에게도 이렇게 지금도 말씀하고 계시는 거예요. Надад ч гэсэндээ одоо ингэж айлтаж байна. 너는 너무나 귀한 존재라고. Чи үнэхээр үн цэнтэй хүн байна. 내가 너를 너무 사랑한다고. Би чамайг маш их хайрладаг. 난 너를 잊지 않는다고. Би чамайг мартахгүй. 여러분 이 말씀이 얼마나 우리에게 위로가 됩니까? Хүмүүс энэ үг бидэнд ямар их тайтгарал болж байна вэ? 그죠? Тийм биз дээ? 마태복음 16장 26절에 보면은 Матай 16-гийн 23-аас харах юм бол 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? хүн тийм ээ бүх зүйлийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх вэ? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? Тийм ээ хүн юу амийнхаа оронд юу өгөх вэ? 이게 무슨 말씀이세요? Энэ юу гэсэн үг лээ? 온 천하보다 Бүх ертөнцөөс илүүгээр 하나님 보시기에 한 사람의 영혼이 더 귀하다고 말씀하시는 거예요. Бурхны мэлмэд нэг хүний сүнс нь үн цэнтэй гэдгийг хэлж байна. 밤하늘에 한번 별을 한번 본 적 있습니까? За шөнийн тэнгэрт байгаа тэр оддыг харж ирсэн үү? 그 넓은 우주에 수많은 별들이 있죠. Тэр өргөн удам сансар өвтөргүүд маш их од байгаа тийм ээ. 하나님이 창조하신 하늘은 내가 상상할 수 없는 크기를 가지고 있습니다. Бурхны бүтээсэн тэр бүхэл бүтээлүүд миний энэ бодлоос давсан байгаа. 거기 안에 지구를 만드시고 Тэр дотор дэлхийг бүтээсэн. 정말 이 지구 안에 온 생명들을 만들어 주셨죠. Мөн энэ дэлхий дотор ч гэсэн маш олон амьд биетүүдийг бүтээж өгсөн байна. 그런데요, 이 온 우주보다도 내 한 영혼이 더 귀하다는 거예요. За гэтэл энэ бүхэл тийм ээ сансар өвтөргүүд дэлхийгээс илүүгээр нэг хүний сүнс үн цэнтэй байна гэсэн. 하나님 보시기에 Бурхны мэлмэд 내가 온 우주보다 더 귀한 존재다. би энэ бүхэл сансар өвтөргөөс илүү үн цэнтэй оршигч байна гэсэн үг. 구원받은 후에 우리가 삶을 함부로 살 수 없는 이유이기도 합니다. Мөн аруусны дараагаар бид нэр дур зоргоор амьдрдаггүй нэг шалтгаан байна. 맞죠? Зөв биз дээ? 구원받고 우리는 고난이 찾아오고 어려움이 찾아오면은 Аврасны дараа бидэн дээр зовлон зүдүр ирэх юм бол 가장 먼저 하는 것이 하나님을 떠나는 일이에요. бидний хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл Бурханаас холддог байх нь. 제가 많은 형제 자매들 신방을 다니거든요. За би маш олон ахын дүүсийн гэрээр айлчилдаг. 대부분 신앙생활을 잘 못하시는 분, За хөвчлэн тийм ээ итгэлээрээ сайн амьдарч чадахгүй байгаа хүмүүс. 말씀 교실에서 떨어져 계시는 분, За өгний хөрлөөсөө холдсон хүмүүс байна. 신방에 가봅니다. За тэгээд айлчаалаар очдог. 그래서 사정을 들어보면은요, 참 딱하고 이해가 될 때도 있어요. За тэгээд айлчаалаар очиод нөхцөл байдлыг сонсох юм бол тийм ээ ойлгогдохоор тийм үеидч би. 아, 이렇게 힘든 상황이 있구나. Ийм хэцүү нөхцөл 이렇게 байдал. 어려운 상황이 있구나. Ийм хэцүү үе байгаа юм байна. 자, 사람의 생각으로 이해가 됩니다. За хүний бодлоор бол ойлгогддог. 그런데 하나님의 입장에서 보면은 Гэтэ Бурханы байр сууриас харах юм бол 그것은 신앙의 어떠한 것도 하나님 앞에 핑계가 안 되는 거예요. итгэлийн ямар ч зүйл нь Бурханы өмнө шалтгаан биш байх нэ. 그 어떤 것도 내가 하나님을 떠날 만한 핑계가 되지 않는 거예요. Тэр ямар ч зүйл байсан би Бурханаас холдог шалтгаан болохгүй гэсэн үг байна. 맞습니까? Зөв үү? 여러분요, 내가 삶이 힘들고 어려움이 생기고 고난이 오잖아요. За миний амьдралд хэцүү хэмээн зүйл тохиолдоод зовлонтой байлаа. 그것을 허락하신 분이 있습니다. Түүнийг ин зөвшөөрч байгаа нэг ингэж би. 누구예요? Хэн бэ? 하나님이셔요. Бурхан байна. 그 문제를 해결할 수 있는 분도 있습니다. Тэр асуудлыг шийдвэрлэдэг нэг нь ч гэсэн байна. 나는 내 인생의 답을 찾지 못하지만 Би өөрийнхөө амьдралын хариултыг олж чадахгүй ч гэсэн 그걸 해결할 수 있는 분이 계신 거예요. түүнийг шийдвэрлэдэг хүн гэж байна. Нэг 그분이 юм байна. 누굽니까? Тэр нэг нь хэн бэ? 하나님이신 거예요. Бурхан байна. 우리가 진짜 힘들고 어려울 때일수록 더 주님께 매달리고
가까이 가야 되는 거예요. Бид нэр илүү тиймээ хүнд хэцүү зовлонтой байх чинээгээрээ бурхантай ойр байж зурах хэрэгтэй байна. 근데 우리는 반대죠. Гэтэл бид нэр эсэргээрээ байдаг тийм ээ. 조금만 힘들면 가장 먼저 말씀을 떠나요. Жохон л хэцүү байх юм бол хамгийн түрүүнд үгээсээ холддог. 교제를 떠납니다. Нөхөрлөөсөө холддог байна. 내가 지금 이런 상황이라 말씀 교제 못 나간다. Би ийм нөхцөл байдал донд байгаа учраас үгэндээ очиж чадахгүй нэ. 사람의 입장에서는 이해가 되지만 Хүний байр сууриас түүнийг нь ойлгож болох ч гэсэн 믿음의 눈으로 보면 그건 이해가 안 되는 거예요. итгэлийн нүдээр харах юм бол ойлгохын аргагүй зүйл байна. 더 주님께 나가려고 노력해야 돼요. Илүү ихээр бурханд ирэх гэж хичээх хэрэгтэй. 그분만이 내 인생의 답을 가지고 계셔요. Зөвхөн тэр нэгэн л миний амьдралын хариулт байгаа. 정말 나를 도와줄 수 있는 분은 하나님뿐이십니다. Үнэхээр надад туслах нэгэн зөвхөн бурхан байна.